Zolomnyamodlela simhlophe siyakhuleka kuwena igama uPastor Winning sivakashela uDokotela Dabuluvalo uSefoslo rasebenzela khona uDokotela kanjani hayi ndoda endala ngabe suzwile isehlula manje ufuna sibheke la Dokotela njengalo okunanaza udaba la lezithwalo kuntombi masikhuluma ngokuthwala sikhuluma ngani ukucacisa ukuthi yini la ke ukuthwala ngoba siyasizwa abanye bethi nje ufaka inhlanga emzimbeni ukuthwala ngazofaka inhlanga emzimbeni usuthwele yabo kodwa ke wena sicacisele kahle ukuyini lokuthwala siyabonga ndoda endala ukuthi uzosivakashela la it's a privilege kakhulu manje sakwazi ukuthi nisondele kithi sikwazi ukufundisa abalaleli lapha ekhaya bangahambe bamane banqonqoza ngizonke ngoba namhlanje lesihloko sithintana namhlanje abantu sebamane basikhulume nje noma kanjani nabantu bafana abancane simanje bakhulume nje umuntu ongathwasanga sebizwa nabaprofiti manje basezweni bayathwalisa umthandazo lathwalise nadlala ngathi umthandazo la ngazo thwalisana ungathi uthandaza uJesu uthandaza umuntu uyathwalisa hayi mazohlala ngathi nanti into ejulile ubusathane bakuthiwa kuyathwaliswa ukuthwala phela yini bakuthiwa phela ukuthwala ukuthi khona into oyithathayo oyithwalayo bese buyikilekelele baningi manje abantu abaningi sebacasha ngesithupha bathi yonke into efaka egazini ukuthwala kanti ungafaka umuntu omuhle egazini bese bathi uthwala lokuthi lokucabe bathi ucabe nje ucabele wena asithi manje ngithatha mhlambe umlotha wempepho umpopho yamawele yani bese ngiyihlanganise ngiyishise bese ngicabe ngayo so uthwele lento lena ina significant no caba ngempepho ayikho la izokuphakamisa khona akusukuthwala lokho akukuthi yonke into engene egazini lakho ukuthwala manga wodwa la osho kanjalo unamanga ukuthi yonke into engena kuwe egazini ukuthwala ukuthwala kukhulunywa ngenye into ejulile ukuthwala which means so uphakamisa impilo yakho so unento ophila nayo manje wena ngakucabanga ngempepho bese ngithi so uthwele ngempepho impepho hayi mazohlala ngani hayi ukuthi yonke into engene egazini isithwalo cha isithwalo into ejulile kakhulu usuke uthatha amandla kwinto thizeni kwinto ezokwazi ukukulekelela so ukwazi ukwenza izinto abanye abantu abangakwazi ukuziyenza wena so ba extraordinary so hamba ngeV power abanye abantu bahamba nge95 nge93 wena so uthe ukujula kakhulu lento lena seyikwazi ukuthi mawuthi uvele endaweni uvele uthandeka ngenye indlela exakile uthi phakathi kwabantu ne bese ukwazi ukudonseka phakathi kwabantu ngoba lento le yiyo manje seyenzani iyakuphakamisa lento into isithwalo into relaya kuyo into eyithathayo ingene kuwe kodwa lento lena inosizathu sokuthi iyakhomando ukuthi indoda endala njoba sokuphakamisiwe kanje so ungena kumazibuko mawungena kumazibuko uyenza ukuthi nokuthi kumazibuko sikayophila nawe ukunaphakade isithwala sibulawe egazini ngezoba bathi isithwala siyabulawa mawuthathile azihla no cancellation thathile lapha kunemfihlo angeke sibafundisa angeke baningi abafuna ukubathanda ukuthwasa la ema-TV baba bacuthela thina ngoba thina siyathongiswa phela asingenanga singeniwe kunendlela yokuthi wena mawuthwalile lesithwalo sakho lesi mase sikuhlula sikwazi ukusinciphisa amandla sifake sinye ngaphezulu kodwa hayi ukuthi siyaphuma siphume if sona isithwalo sakhe sixakile siphathisa inhloko so uhamba so wenzani so nama heavy snacks sikwazi ukunika esinye isithwalo esiyokhomanda lesithwalo sakho lesi ukuthi manje nasi isithwalo sesingaphezulu kwaleso sithathile ngoba lesisixakile kodwa isithwalo asiphume egazini ngoba wena sophila nento thizeni kahle ukusho into efana ukuthi wenze covenant kakhulu isivumelwano nento thizeni and le contract noma le ayinqameke ngaphandle kokuthi ufake esinye kube nesivumelwano esiba ngaphezulu kodwa ifana nje ukuthi
okay example lembi mawushadile ngoba uyakwazi ukudivorce niyema court asithi ngabe bokuthiwa ushadile bese awusakwazi ukudivorce isithwalo leso lento awukwazi ukuyilahla that's why namhlanje abantu bahamba bothwala emazweni bahambe all over bathi bothwala emazweni bese lento ibuye ibaxaka thina mawuza kithi sikwazi ukuyinciphisa amandla sikunike enye ngaphezulu so lento yesithwalo ke le kushuthi singasho ukuthi uma usufile wena uyithwalile isiba idlozi futhi la khaya iba into embi sithwala sikaze saba idlozi that's why namhlanje sithola abantu abaningi bathi ekhaya silale kunento ehluphayo mase ufika kithi thina sikwazi ukushaya umhlaba bese sisabuka ukuthi hayi man ubaba wakho wena uhambile wathatha into eso manje yiyo seyinhluphekisayo yiyo lefika ingqongqoze eminyaka ingane ilale nomama ilale nengane ilale nawe qobo ngoba akasekho umuntu oyinika attention akasekho umuntu oyifidayo lento mayingasafidwa seyifuna manje ukuvurva ifuna attention ayizi ngobubi kodwa iza ngani wena nithina siyibuke ukuthi iza ngobubi kodwa yona into angizi ngobubi ngifuna ukuthi ninginake ngoba akasekho umuntu onginakile manje abanye abantu that's why namhlanje bathi bane baphila nezimpumi kanti akusiyipumi bathi yilwane sihambe zolahla ilwane ekhaya lobethelwa kuyenziweni kuqinwe ekhaya lento ibuye still ngoba lo muntu oyibonayo umlapho wendabuko akaboni ukuthi lento isithwalo lento lenifuna ukuthi iphakamiswe kube khona umuntu oyithathayo okanye ifakakho umuntu oyithathayo mayifidwe phela lento asiyibone ukuthi umnikazi wayo bekayifida kanjani bese sithi akuphuma umuntu emndenini lento leyayimaintain ukuze ukuthi ingazumhlupa ngoba lento sengumndeni wenu lunga lomndeni seyuhamba vele kakhulu kodwa yibi idlozi kusho ukuthi kufuneka indlela yokuphila nayo straight okay abantu abafuna ukuthatha izithwalo wena uyayithatha isithwalisa lo uyathwalisa akukho lento yokuthi umuntu othwalisayo umuntu othwele cha mawunedlozi likwazi ukuthwalisa nje ngoba isithwalo phela into ekulekelelayo into idlozi lakho uyayicela kungxengxezo ushaya isandla phezu kwesinye isandla ukuthi phela ngifuna ukunika abantu into ejulile ziningi iy'thwalo ziningi ungathwala ngedlozi ungathwala ngenkanyama ungathwala ngemvu hayi ngembuzi ngemvu uyakwazi ukuthwala ngesipoki siyakwazi ukukuthwesa utikolosho wambe notikolosho lapha ngeke uthi umuntu engeke amadoda amadala la amadoda omoya ayenza izinto zenzeke uyakwazi ukuthwala ngemikhovu you understand kodwa imikhovu notikolosho ifuna abantu esebathi bona ba-strong amadoda noma athi umuntu ungumfazi athi mina ngumfazi sengidelile ngoba lento zithanda i-attention zinama-rules mayithe kuwe emotweni yakho ngaphambili awulayishe umuntu ayekulayishe umuntu layishe umuntu oginqika nayo lo moto so lama-rules nikwazi ukuthi lo muntu nimnikeze wona ngaphambi ukuthi asithabe kunjani so that azochoose athi nyangena noma ngingene hayi ukuthi sowuphakathi hayi-ke nakama-rules athuka into otshelwa yona suke ebhandeni lento ukhulume nayo mawuthatha utikolosho ukhuluma nawe straight simakhe sikuphakamiselele utikolosho into yakhayo yakho lento ngamakhubala athize into ejulile bese lento lesikutshela ukuthi lento yophila kanje uphile kanje mawuthatha umkhovu ifuna lokho nalokho enye topic le imikhovu ngoba imikhovu ihlukile kakhulu kodwa isithwalo esihle kakhulu ukuthwala ngedlozi lakini you understand ngoba sometimes uthola omunye abantu namhlanje balapha indabuko banamanga kakhulu bathi mawuzali wembethe awukwazi ukuthwala ayikho lento leyo ngoba phela isithwalo yinto efuela inhlanhla yakho duty yak-enhance lento ukuthi ube ngaphezulu kwalento nayo mawuthwala kumele ukwazi ukubona ukuthi nali idlozi elikwembethe bese ledlozi leli sikwazi ukuyixhumanisa nayo lento that's why namhlanje uthola abantu bathwaliswa kodwa ithwalo zingasebenzi ngoba abalaphi bendabuko abakwazanga ukubona ukuthi lo muntu wembethe ubani ngoba wonke umuntu unesidalwa sakhe ahamba naso esisona esinamandla yonke into mawuyinika lo muntu ukwazi ukuyicela kulo muntu lo ukuthi indoda endala thina sikunika ukuthi nokuthi ngeke ihlale ngasebenzi
no sebakhulu abakuthinta abantu beze bethathe izithwalo abantu bamabandla beze bathathe bezani boqala amabandla sathi niyabafuna ukukhulisa amabandla kunjalo siyabonga amen